ndi chef mugombe rwo mu Gahwera muri 60 mu 1968 twari kumwe na chef Muyehe mu gihugu cy'Inganje tubana nawe ari umubyeyi wacu ari umugabo tuyobore yari mukuru nkuko mwabibonye yaratusi imyaka turakomezanya nawe turaza tugeze mu Minembwe mu Gahwera muri 73 atubera umuyobozi ngiye kuvuga ubushefu bwe atubera chef turakorana nawe tubana nawe amahoro atubera umwami tumubera abayoboke turakorana neza kugeza muri kugeza ubwo ngubwo ariko yatangiye gukora igihugu kera 1965 niyo yatangiye gukora igihugu yabaye umusirikari akorera leta icyo gihe hagiye kuba muri 67 abashyuye igihe arongera asubira mu buzima bwa gisivile turakomeza tuvaho twari dutuye tuva Inganje tugaruka mu Minembwe tugaze mu Minembwe ahitwa Gahwera aho turi none atangira gukora umurimo w'ubushefu arakora ubushefu atubera umuyobozi yarwanya intambara nyinshi za operation izo ndavuga zibiri gusa nabonye ibibazo bibiri byabaye habaye ikibazo nka kurya batwigisha baratubwira ngo umushefu azazira abantu akabona urubanza rw'abatazi n'abatazi urwo rubanza yararuburanye kandi twari kumwe na makuru yo kubwirwa cyangwa amahano nari mpahagaze twari kumwe nawe twaburanye umuntu tutazi turaburana kandi twatuvugira hejuru y'igihugu kugeza aho Imana yadufashirije urwo rubanza rurangira turokoye abaturage natwe tukotse ndabishimira Imana kurinza uwo munsi turakomeza nanone haza ikibazo gishaka abaturage kandi abaturage nari barimo twara abantu batatu twari dufite ikibazo twagiye n'ikibazo cya leta nanone leta iradukurikira idukurikiye twebwe aho tugeze baratugaruha hamagara chef kuko ari we nyiri bantu ahanwa mu kimbo cyacu yakubiswe ibiti 100 twamucunguza inka 5 ubwo n'ubu twari bumwe dushobora kumurata yakoze kugeza uyu munsi wa none aho yarageze muri za bukuru ariko nanone yabaye intwari yihanganiye igihugu n'uyu munsi aguye mu gihugu hanajaje mu bitari ko ntiyahunze ntiyahemukiye igihugu hari abantu benshi abashefu benshi bataye igihugu barahunga ariko Evariste chef Muyehe n'ubu n'urugo rwe ruri mu Gahwera n'ubu ntiyahubanganye turakomeje uyu munsi wa none arangije tukimukunze kandi tukimukeneye tumwifuriza kuko twari tugune kurambana nawe kuko aho twari tugejeje ubuzima bw'ubu yari yaratubereye umuyobozi ariko ubutwara abayobozi biwe kurya bavuze ngo ubyarikita muzara babyashyana ubu nitwe twara abakozi yaratuyoboye natwe ubutwara tumuyoboye aho yarageze ni muri zabo ku myaka yari ihari yarashoje umwana twari dukorana nawe kuri ubwo turabishimiye kuko uyu musaza wacu agiye tukimukeneye agiye tukimwifuje dufite ibyifuzo byo kugira ngo tubane nawe je ubivuga ndi chef mugombe rwo mu Gahwera nabanye nawe iyo myaka yose twakoranye nawe iyo myaka kugeza uyu mwaka wa none Imana imutabaye atabaruke n'amahoro tumwifuje amahoro n'iruhuko ryiza Imana imumugisha murakoze izina ryanje ndi Dorcas Nyakiraye shimiye Imana kubona mpagaze hano ku kiriyo cya chef Muyehe ni imfura nimba haba imfura mu byaremwe byose nawe ni imfura Variste yadutwaye neza kandi Varisite yadutwaye neza ari nk'umwana wanje kandi ari mukuru kuri nje ariko atwara neza cyane umugabo wanje yazaga abadahari Varisite akahaba sinkuka umutima ngo abasirikari baraza mpunge cyangwa ngire gutakaza kambwira ati humura turi kumwe ibyo bintu mbishimiye mu Imana ahandi nshimiye Imana kuko uno munsi wa none ndi ku kiriyo cya Varisite muherekeza neza cyane hariho akantu kamwe kambabaje ariko nuko katambutse nababajwe kuko iyo Varisite uno munsi wa none aryama turi mu gihugu cyacu tukamuherekeza ariko mu gihe yaryamye hano turiho ababyeyi bo mu Gahwera abapasiteri biwe abarimu biwe abashefu biwe byanejeje nanezerewe cyane kubona uno munsi wa none turi ku kiriyo cya Varisite ni umugabo mwiza ni umugabo watureze neza ari mu itorero ari mu bushefu ari mu by'umuhana honyine ni ukuri reka mbabwira akantu Varisite yazaga uwo mu Rubunga
twese abanyamuhana akaba ariho turahura kandi ntadukoze inkwi tugasanga inkwi zuzuye urubunga kubera ububanguko bwiwe kubanguka kwiwe no gukora kwiwe imirimo yose ugasanga niwe uyibarizwamo. Bishimiye mu Imana kuko uno munsi wa none turi ku murambo wa Varisite, twebwe ababyeyi biwe inshuti ziwe. Uyu mugabo wavuze n'umwana wanje kandi ari murumuna wanje, yasubiye mu cyimbo cya shefu Toni Mugomberwa, niwe mukuru kuri Varisite, niwe wari dutwaye twese. Ariko ntawaza kumenya Varisite na Mugomberwa bari kamahasha pe, bagendanaga hamwe, bavugiraga hamwe, ntawatereranya uwundi. Muri ibyo byose mbishimiye mu Imana kuko muri byose mbaye ku kiriyo cya Varisite kandi ndamuherekeza abanaje Rusororo ndamushitsayo. Imana ishimwe kuko turi ku murambo wa Varisite twebwe twese abanyagahwera. Ni umugabo wadutwaye neza, ni umugabo watwaranye kubaha kwiza, akanyubaha nk'umubyeyi wiwe kandi tungana, kandi twatangiye rimwe kubyarira rimwe no kugeza n'ubu. Bishimiye mu Imana, Imana ishimwe. Shimiye Imana yo mu ijuru, shimiye Imana yabanye natwe abanyagahwera. Shefu Muyehe twabanye igihe kirekire, twabanye akiri muto cyane, twabanye nawe afite abana babiri, duturana nawe ubwo yari atarakizwa. Shefu yakirijwe iwacu tubana nawe, yakoze imirimo myinshi cyane nk'uko twayivuze n'ubundi niko tuvuga. Akora imirimo myinshi cyane mu itorero, akora imirimo myinshi mu muryango, nta na hamwe shefu atadukoreye imirimo. Gukizwa kwiwe yaje ava ino adusanga inganji ariko aza atarakizwa. Ico gihe nibwo buramusho yari igitangira, ariko aza yari yarananiwe, ariko kera yari yarabatijwe, ariko ngo agere inganji abatizwa mu mwuka. Shefu turabana, ntabwo yasubiye inyuma, ntabwo yananiwe, yamye akomeza dukomereza hamwe mu itorero. Twamubereye umuvyeyi, jewe hano nicaye ndi Rivera wiwe wamureze, murera mu bwana, murera no mu itorero, tubana nawe amahoro, turabyara tubana amahoro, atubera umusemaji w'ikanisa. Abapasiteri bose bagiye bahaba basanze shefu ari umusemaji w'ikanisa, turi kumwe n'ubashaje tukiri kumwe mu ikanisa. Jewe ndi Rivera wiwe wamureze kuva mu bwana kugeza ubu nyine, yaranyubashe nanje ndamwubaha, nta jambo na rimwe ritadutunganiye. Gahwera twayishinganye na shefu Mugomberwa na Varisite na Rivera kugeza n'ubu dusaje tukiri kumwe. Ico nshimiyeho Imana, twebwe nitwe twaje mbere yiwe turwaye, ariko Imana yo mu ijuru kuko yakunze ko tubana iramuzana iramudusangisha. Gahwera yose murumva ko iri hano, uwo ni shefu, Rivera ari hano, mwarimu ari hano, kandi uko niko twari dusangiye itorero. Ariko kuba Imana yabonye ngo aze tumuherekeze dusezerane, Imana ndayishimiye kuko yatugiriye neza tukaba ku murambo wiwe. Imana ishimwe, Imana imuha umugisha, Imana imuheze iruhuko ridashira. Amen. Izina ryanje Ndidera Nyiratibura. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana, Imana ishimwe. Dushimiye Imana kuri uyu munsi wa none, ku birori bya papa. Uyu ni papa umzara. Rero kuba tugeze ahangaha kuri uyu munsi mukuru w'ibyishimo n'umunezero, naho dufitemo akantu nyine kari ku mutima, katubabaje kubw'umubiri ariko atari kubw'umutima. Si kubw'umutima, ni umubiri uzinda umubyeyi abavuyemo ukumva ugize imbaraga nkeya ugatakara. Ariko kuko twamenye Imana, Imana iradukomeza. Imana ishimwe, Imana ishimwe kubw'imirimo yayo n'amaboko yayo izikora. Ni ukuri twari tuzi ko umusaza yadusiga. Imana ishimwe, ni imirimo yayo niko twari tuvuze,
ariko hamwe n'Imana izi byose tuzaturera izatubeshaho. Rero reka tuvuge amateka ya papa uko tureze. Papa yatureze neza, papa yatugiriye neza, umubyeyi yaradusize niwe wabanjije, ariko papa twitaho araturera mu buryo bukwiriye, mu buryo bunejeje umuntu wese yakwifuza. Aturera neza. Rero nanje maze kugira ibibazo nkuko kose, papa nukuri yarandereye. Papa yarandereye, anderera abana, arabakuza, arabigisha. Hariho babiri bafatiyemo diplome. Murumva iyo ni imirimo ikomeye, ni imirimo y'Imana yamubashishije, kandi nawe yari yarasenye, ariko bagira ubwitange bukomeye mu rugo rwabo, banderera